Ngiyajabula nalamhla ukuthi singahlephulelana sinkwa sekuphila lesiliciniso leli livi laNkulunkulu lokuthandzako lokucabangele futhi kuthi nangaleli langa ungavuka udle kuze ute uphila kuze ute ugcina. Encwadzini yaJohane esahluko 15 verse 3, nine-ke noma ngithi wena-ke sewugezekile ngalelivi uNkulunkulu lalikhulumile kuwe. Jesu ukhuluma nebafunzi bakhe sewuthi la kubo nine-ke senigezekile ngalelivi lelinjani lengilikhulume kini. Ewumaye muhle uNkulunkulu, yonke into inensila, yonke into inemandi, inendlela yekugezwa noma yekugezeka kwayo. Lapha impilo yethu njengaloku lilanga ngelanga sitigeza ngemanti, nelivi laNkulunkulu lisigezo. Jesu uthi kulabalandzeli bakhe nine senihlantekile, akasho nekuthi nitawu. Futhi angikhumbuli ukuthi ukhona lo wake wativela wathi ya laze langihlanda-ke lelivi lakho Jesu. Kepha Jesu uyabatshela ukuthi uyathi lesekwentekile nyalo senihlantekile. Anisafanani nangesikhathi ningakaliva livi laNkulunkulu. Simanga-ke labanye babo kumbe bebahambe bangenti kahle emakhaya mabala babuthene balandzela Jesu. Labanye babo kumbe kukhona bebabadubile bangabakhulumisi, labanye babo kumbe bebacale emanga. Kepha Jesu makababuka wathi nyalo-ke ngoba senilalele livi lami selinigezile, senihlantekile kunembeza wenu. Ngifuna uphindze ucabange eTestamenteni lelidzala kunekugula lebekuyaye kube khona, tifo tsite, ikakhulu tifo lebetitsatselwana, tifo tebulepheru. Lesifo leso mangabe sekuhlasele bewubese sewuyatsathwa ubekwa wedwa, bekufana nekuthi ufile vele ngoba bewehlukaniswa nebantfu. Kufa siyati ukuthi kuyakwehlukanisa. Bewuthi-ke mangabe sekuphelele amalanga lobekelwe wona le ehlane, maphela kubheke ukuthi bese uyabuyela esimeni sakho. Kunempristi lobekakhonela kuhlola kuthi lokhu bekuphethe sekuphelile yini. Lo mpristi makathi uyahlola khanze kuthi kusekhona athi buyela futhi uhlale emalanga lasikhombisa. Mangabe lo mpristi uyakuhlola ukhanza ukuthi hayi sekuphelile, bese lo mpristi sewuyamemetela, sewuyakhuluma kuwe, aphindze akhulume ngawe kuthi lokhu bekukuphethe sewuhlantekile. Nala Jesu ngumpristi wethu lomkhulu. Nguye kuphela indzaba yekuhlanda nembeza wethu, indzaba yekuhlanda impilo yethu isehhovisi lakhe kuphela. Ngiyati ngalesinye isikhathi kulula kucabanga into lehlupha kakhulu emakholwa, lesihlupha kothi nesikholwa kucabanga nekuthi vela uthi uyati ngiva ngiyatenyanya, uyati ngiva ngiyanuka ngingcolile, uyati ngiva sono sami siyangisinza. Kepha kumele ukuthi mase uve livi laNkulunkulu bese uthi vela ulula, bese uba nemicabango ukuthi nyalo livi laNkulunkulu selingihlandile. Njengaloku kude bekangashintsha lebekushiwo ngumpristi noma labanye bantu bebangabona ngalenye indlela, kepha livi lempristi was the final word. Kanjalo nasempilweni yakho
Kangeke ngathi kahle loko lokungenteka kungcolise moya wakho. Kangeke ngathi ukuthi yini lova ihlukubete moya wakho. Kepha umpristi wethu lomkhulu Jesu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako, kuwe lamhla njengaloku akhuluma kubafundzi uthi sewuhlantekile ngalelivi lolivile, ngalelivi lalikhulume kuwe, ngoba liyaphila lisigezo semanti. Akukho lokunye lekumele ukukholwe kuthi kungaphindze kukuhlante kukulungisise ngaphandle kwelivi uNkulunkulu lalikhulume ngenhloso lamhla kuthi utokhululeka emicabangweni lebeyingcolile, etintfweni letingcolile, noma watenta noma tentiwa kuwe. Kepha livi laNkulunkulu lithi lamhla, hamba sewuhlantekile. Amen.